ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. Ya Allah, syukur alhamdulillah, pagi ini Engkau mudahkan kami melaksanakan apel besar 3 pilar Kamtibmas. Ini semua ya Allah karena kasih sayang-Mu ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, berikan kekuatan lahir dan batin kami dalam menjalankan tugas dan memban tanggung jawab kami ya Allah. Ya Allah, kami mengharap ridho dan kasih sayang ya Allah. Bimbing kami ya Allah, beri kami hidayah dan petunjuk-Mu ya Allah. Kuatkan keyakinan kami ya Allah. Ampuni segala dosa dan kehilapan kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Rabb. Ampuni dosa para pemimpin kami ya Allah. Lindungi kami ya Rabb. Lindungi negara Republik Indonesia ini ya Allah, bil khusus provinsi Lampung ya Allah. Hindarkan dari kekerasan ya Allah. Hindarkan ya Allah dari gangguan teror ya Allah. Hanya kepada Engkau kami berserah diri ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa bi jamliki masalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min samaratin amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad bil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.